Pe da dud zo chom ba Breizh, sella e ur goulenn mad. Hervé chifro ninse da la rede reu warlanne, diazezet war niveradek daouvil nantek, avait fait ba randvro 3 300 000 a dud. Mui ur million pewaran 000 ba liger lantel. A pez a ra, pewar skech 6 millions a Breizhis. Met neket ingal pa vezelet an kreo a dost vel just. Pelmur a dud zo chom ba reter a vro, pa chom Auchon Arvor en département gant an nebetan a dud. Kreski a ra poblans a vro 0 skech pem dregan a dud ouspen etre daouvil trizek a daouvil nantek a pez e ra kaji 50 000 breizhat newe. A pez neket dister kar in bro France er memeus koulz e kresket a boblans a 0 skech pewar dregan. Men neket ingal a resk ie e kerioù bras er saviol petamant war vord an mour e kresk ar muian e raon da skouer a zo begouniet ispen 9 000 an ezat ne Robert Huerla. Men neket memeus ra partout hat. Kerz an briek da skouer ne skolet 7 ekon a dud en Robert Huerla. A ba kres Breizh la komb a zo bez kubet ispen an nanteur deus ar boblans e ranvet diwean. Et deus pler ete a resk olek in Breizh, neket eus ar sol naturel giz vel arret, izel e feur an dud a varf, men nebet a vugale avek ganet ie ba vro a baoe daouvil pemzek e negativel ar solze e memeus. Kreski ra poblans an vro, blant d'an diferans etre an embroan hag an divroan, higondet a mur a dud nom stalian barson bro, ouit neus tud o kuitad nei. A pez a ra 55 000 breizhat newe, boploa mui pe vui. Me piou a re a zo de vevan an man. A bobseurt vel just, me kal stud diplomet ba rerioù braz, a kal stud war o leve ur vord ar mour. A pez a ra da boblans kosat mur c'hoaz. O bern konsekantzoù zo an ol cheñchamant chouze mur a dud o vevan ma vro ar o nerzh d'an ekonomiez a d'ar vieux sokial hervé kont, et de bern trubulio a zo de heul ie. Nebetor logeris avec a de fermi petamant de breno, prijou an tiers a de gwer. Stankor an dud e rerioù a war an enchouie. E ber komzou, boasat kudennou ekologel a sokial, l'er na oa sten an kreo dija. Perak de kemenze a dud ban Breizh a gwelan marsen wit klozan an abaden e rei ar goz da dud neve digwet ban vro a disket brezonek dustu gante. En Fleury, de spler oute dija. Eh ben, Loir-et-Cher, on gornet, met bevet moi meur à l'air et broral met et broyoal lié. Gant ma mignonne, on peut dégouezet à man kreis Breizh da ou bloazo. Daou la saut da la rede daouvil Ugen. Ya. Ya. A perak peus be rand kuitad broral wit nom stalian ma Breizh just war. Non oan ket rondkin de beva ur guerre braz hag dibabet on eus voilà, de klask l'air neve. L'air pe l'air nevoket re ser pe retom an amzer hag ie ar maez. Klasket on eus l'air pe l'air e oa kalz raktresou ekologikel hag ie ur sevenadur pinvidik. C'est zo koz on eus dibabet kreis Breizh. Peta rit bremañ, peta o labour dite do mignon. Labour a ran war ma ano, sevel a ran l'eriennou internet. Hag ma mignonne a labour ie war iano, sevel a ra sakochennou evit veloio. Gwerzet a ra ar sakochennou internet. Ne est possible évidon ni de beva amant gant un labour a oa dija gant nomp a raok deriout amant. Skouer an daou denze e dalfe wid an ol. Et en dra voutin avec 4 mur mui in kreis Breizh el bal e hel. Goudet daou vlau e skalet blant d'ar linvet red hag an amzer hon tomor se blant Breizh bean vel o barados wit kalz a dud. A pez a raio d'ar boblans kreski mur c'hoaz en amzer de zon. Pewar an 1000 breizhat newe ave fe gortozat a ran de daouvil daougen. Le pesemo digement e tout a ped a vretonet fin a gond. A emañ dalc'h.